Çay içiyoruz bir. Sen ne oldu? İşte Ne oluyorsun kalın? Жұмышымда жана жетекчим дагы жин Koççaya cinge tiyip özün cumuşum yani. Kança жолу ayttım sana, get яқтан, үйдө отур. Нерв келет дейсің жұмушым yani. Жок, мен жакшы эле иштеп атам. Бүттү бар, кетчи чайды койчу. Просто Мен айтканда футболсыңбы? Футболкаңды койчу. Терске тийбеч. Көкме. Терске тийбеч. Футболкаңды койчу. Мен айтканда футболсыңбы? алло, Биз сизди угуп жатабыз. мага жардам керек. Толугу менен угуп колдоого даярбыз.